mpamvu Imana yambwiye ngo umurundi ahari hose n'umurundi kazi abe maso kandi asengera igihugu cyabo cy'i Burundi, kuko Imana ikinyuzemo, Imana igitambutsemo, Imana ifashe ibyari byihishwe. Imana yavuganye nanjye ngo ibintu byari biri mu rwihisho Imana ibishyize ku mugaragaro, Imana ibishyize ku mugaragaro, indyarya Imana izishyize ku mugaragaro, abicanyi Imana ibashyize ku mugaragaro, ababeshya Imana ibashyize ku mugaragaro, abagambanyi Imana ibashyize ku mugaragaro. Imana yavuze ngo mbwire abarundi n'abarundi kazi ngo mukomeze musenge, kuko igihugu cyanyu cy'i Burundi cyari cyuzuyemo imyanda myinshi. Imana ivugana nanjye irambwira ngo ije gusukura igihugu cy'u Burundi, Imana ije gusukura igihugu cy'u Burundi. Imana ikuye imyanda mu gihugu cy'u Burundi, Imana ikuye imyanda mu gihugu cy'u Burundi. Imana irahatambutse, Imana irahatambutse. Nabonaga hari abantu Imana yashyize ku ntebe, imaze kubicaza ku ntebe bishyira hejuru, basigaye birirwa barenganya, basigaye birirwa babeshyera abandi bagenzi babo. Imana yavuze ngo ihaze cyane ako gasuzuguro. Nabonaga hari abantu Imana yari yarahaye amapeti ariko yongeye kwambura amapeti mu gihugu cy'u Burundi. Hari abantu Imana yari yarahaye amapeti ariko Imana yongeye kubambura amapeti. Imana inyuze mu bayobozi, Imana inyuze mu bakomeye. Niko Imana yavuganye nanjye ngo mbwire buri muntu uwo ari we wese ko Imana ihanyuze, ihanyuze. Imana irambwira ngo ije gufata ibyari byishize hejuru ibicishije bugufi. Imana ivugana nanjye irambwira ngo abantu bari ku mavi, yaba bari mu gihugu cy'u Burundi n'abatari mu gihugu cy'u Burundi, bari ku mavi, bari gusenga, bari kwinginga Imana. Imana yambwiye ngo abo bantu Imana ibashyize uburinzi kandi bashyizeho ikimenyetso ku buzima bwabo. Imana ibashyizeho uburinzi kandi bashyizeho ikimenyetso. Imana ibashyizeho ikimenyetso. Imana irabimanye kandi hari ibintu ibasimbukije. Hari abantu Imana irinze kunyagirwa n'imvura mu gihugu cy'u Burundi. Hari abantu Imana ihaye ubwihisho mu gihugu cy'u Burundi. Hari abantu Imana yambwiye bagiye mu bihugu byo hanze. Abo ngabo bajya mu bihugu byo hanze atari uko banze igihugu cyabo, bataye imiryango mu gihugu cy'u Burundi, babayeho mu bwoba, babayeho mu mubabaro, babayeho mu kuvuga ngo Mana uzaza ryari. Imana yambwiye ngo mbatangarize ngo mutuze imitima, kuko Imana iraje kandi iraje. Imana irambwira ngo mwitegure gutaha mu gihugu cyanyu cy'i Burundi. Aho muri hose mwitegure gutaha mu gihugu cyanyu cy'i Burundi, kuko Imana ibakoreye isuku, Imana iragisukuye, Imana igikuyemo imyanda. Niko Imana yavuganye nanjye, kandi Imana yavuganye nanjye irambwira ngo mbabwire ngo Imana ije gushyira igihugu cy'u Burundi ku murongo. Imana ishyize igihugu cy'u Burundi ku murongo. Imana yitangiye uhayobora. Imana itanze umuyobozi mwiza. Niko Imana yavuganye nanjye. Imana irambwira ngo itanze ubuyobozi bwiza, kandi Imana irambwira ngo mu gihugu cy'u Burundi, Imana irambwira ngo dore ibintu byongeye gusubirwamo. Imana ishimwe, ibintu byongeye gusubirwamo, ibintu byongeye gusubirwamo. Imana irambwira ngo buri wese asenge kandi buri wese abe maso, buri wese yizera Imana, buri wese yiringira Imana, kubera ko ibintu Imana ije kubishyira ku murongo. Ibintu byongeye gusubirwamo, ibintu byongeye gusubirwamo. Imana irambwira ngo ibintu byongeye gusubirwamo.
Imana ivugana nanjye irambwira ngo dore niyo yavuganye namwe, muhora muvuga ngo Mana mbese ko tubona ibintu aho kugira bibe byiza birushaho kuba bibi, ngo Mana uzaza ryari, ngo Mana uzaturengera ryari, ngo Mana uzadutabara ryari, ngo Mana gusenga kwacu ntabwo ukumva. Imana ivuganye nanjye ngo mbabwire ngo gusenga kwanyu Imana yarakumvise. Imana yarakumvise, Imana yarakumvise. Abagabo bahunze gusenga kwanyu Imana yarakumvise. Abamama bahunze gusenga kwanyu Imana yarakumvise. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo mbabwire ngo ibahaye amahirwe. Imana yongeye kubaha andi mahirwe. Imana ibaharuriye inzira munyuramo. Imana ibaciriye inzira kandi Imana ibateguriye inzira. Imana ibateguriye inzira. Imana ibateguriye inzira. Imana yanyeretse iyerekwa rikomeye. Mbona hari abantu bari bahetse ibikapu, bahetse amavarisi, bari gutaha, bari kwishima bavuga ngo basubiye mu gihugu cyabo. Imana irambwira ngo nimube muzinga kuko mugiye kugaruka mu gihugu cyanyu cy'i Burundi. Niko Imana yavuze. Imana imiyerekwa rikomeye irambwira ngo mu gihugu cy'u Burundi Imana ivugana nanjye ngo umuntu wese ugituyemo, umuntu wese ukirimo, yaba akomeye yaba yoroheje, Imana irambwira ngo ku muntu ushaka kurengerwa n'Imana asenge, ku muntu ushaka gutabarwa n'Imana asenge, kuko nabonye Imana bo igomba kwambutsa ari bake cyane, ari bake cyane, ari bake cyane. Imana irambwira ngo benshi bagize umurengo ukomeye, abandi ni Imana yirirwa ibabwira ikanabatumaho ubutumwa bwiza ntibabwumve ntibabwemere, ariko Imana irambwira ngo abo ngabo niyo ije kubonana nabo. Imana ije kubonana nabo, Imana ije kubonana nabo. Ariko ku muntu uri ku mavi uri gusenga, ku muntu wizeye Imana, ku muntu uhanze amaso ijuru, Imana yavuganye nanjye ngo uwo muntu iramuhishe kandi biteye ubwoba, ntabwo bizamugeraho, ntabwo bizamugeraho. Nabonaga mu buyobozi bukomeye burongoye igihugu cy'u Burundi bagiye gusubiranamo, bagiye gusubiranamo. Imana ivugana nanjye irambwira ngo dore abantu bagiye kubabazwa, benshi bagiye kubabazwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko Imana irambwira ngo buri muntu wese asenge kandi abe maso, yizere Imana kugira ngo Imana imurengere, kugira ngo Imana imuhishe. Imana irambwira ngo mbwira abarundi n'abarundikazi abishingikirije ku mafaranga yo ntabwo aje kubarengera, abishingikirije ku butunzi mufite ubwo ntabwo buje kubarengera. Imana yavuganye nanjye ngo mvuge n'ijwi rirenga ngo nimwishingikirize ku Mana, ngo mvuge n'ijwi rirenga inshuro 3 ngo nimwishingikirize ku Mana, nimwishingikirize ku Mana, kuko Imana niyo ije kandi niyo ije kumva ijwi ry'uyitakira, ije kumva ijwi ry'uyibwira ngo imurengere, ubundi nayo ize imurengere. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo umugeni aratashye mu gihugu cy'u Burundi, umugeni aratashye mu gihugu cy'u Burundi. Imana icyuye umugeni wayo, Imana icyuye umugeni. Umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye. Niko Imana yavuganye nanjye. Imana ivugana nanjye irambwira ngo nsenge nanjye, nsenge cyane, nsenge
nsengera igihugu cy'u Burundi, nsengera abantu bagituyemo, ansengera abantu bamaze igihe kinini bababaye, bamaze igihe kinini mu mitima yabo harimo umubabaro. Imana irambwira ngo ije kumara umubabaro wabo, kandi ije kumara agahinda bamaranye igihe kinini. Kandi Imana izamuye ibendera ry'ubutsinzi kuri buri muntu uwo ari we wese wizeye Imana, wishinganishije mu gihugu cy'u Burundi. Imana irambwira ngo abashoboye gusohoka mu gihugu cy'u Burundi bagahunga, Imana ivugana nanjye irambwira ngo nibasenge, kandi basenge cyane, basengera abantu bari mu gihugu cy'u Burundi mo imbere, basenga kuko Imana yanyeretse harimo imiryango yabo. Udafite se mu gihugu mo imbere afitemo umubyeyi we w'umumama, afitemo umuvandimwe. Imana irambwira ngo tubasengere cyane, kandi tubasengere, kandi tubasengere, kugira ngo Imana ishyireho uburinzi ku bantu barimo barapfukama bahamagarira Imana, ku bantu bari ku mavi bari kwinginga Imana, bari kuyisaba ubutabazi, ku bantu bari kubwira Imana ngo Mana turengere. Abo bantu Imana yavuganye nanjye ngo tubasengere cyane cyane. Imana ivugana nanjye ngo mvugane n'abadayasipora b'Abarundi. Imana irambwira ngo dore inzira zari zifunze, inzira ntaho kunyura mwari mufite, nta buhumekero, yewe nta bwisanzure mwari mufite. Imana yavuganye nanjye ngo ije kubaha ubwisanzure. Imana ije kubaha ubwisanzure. Imana yavuganye nanjye inyereka abadiyasipora, irambwira ngo bavuye mu gihugu cy'u Burundi ariko badafite ubushobozi bwo kuba bagaruka ngo bongere gusura imiryango yabo. Yanyeretse babakumbuye cyane, yanyeretse mukumbuye imiryango yanyu cyane, ariko nta buryo, nta bushobozi mufite, kuko muvuga ngo twongeye gukandagira mu gihugu cy'u Burundi batwica bitewe n'ubutegetsi buriho. Ariko Imana ivuganye nanjye irambwira ngo nimukomeze mujye ku mavi. Imana yuguruye amarembo, Imana ibaciriye inzira. Niko Imana yavuganye nanjye. Imana ibagirire neza, muhabwe umugisha n'Imana, kandi Imana ikomeze kubambika imbaraga. Reka dusenge Imana, reka dukomeze dusenge isengesho ryose. Aho warisengera nagira ngo nkumenyeshe ko aho warisengera hariho hose rigera ku Mana. Imana yumve gusenga kwawe, kandi ikomeze kurengera Abarundi ndetse n'Abarundikazi mu izina rya Yesu Kristo. Ukeneye ko dusengana kugira ngo Imana ikomeze ikuhagarareho, Imana ikomeze iguha amakuru, mamagara kuri 078331925655. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uri data wa twese mwiza, ugira neza bugacya bukira, mu izina rya Yesu. Mana, dukomeje kukwereka abantu bawe, dukomeje kukwereka ubwoko bwawe. Uri Imana iba hafi ndetse na kure, uri Imana yimura imisozi itabimenye. Mana, rengera abagabo bari mu gihugu cy'u Burundi, Mana rengera ababyeyi bari mu gihugu cy'u Burundi, Mana rengera abadiyasipora bahunze, ubarengere kandi wumva amarira yabo, wumve gutaka kwabo, ubiteho kuko uri Imana ubafiteho umugambi mwiza ko bazagaruka mu gihugu cyabo. Mana, bikorere ko yubahisha, kandi Mana ubategurira inzira. Urakoze Kristo, urakoze kubyumvise, urakoze kurengera